Inshuti bavandimwe mukurikiye Folly TV twongeye tubasuhuje. Ni umwanya tugeze amakuru mu Kinyarwanda, n'amakuru mutegurwa kandi mugezweho nanjye Gentil Nshimiyimana. Amakuru yaciye uyu munsi katahere mu gisate cy'ubuzima, aho Minisiteri y'Ubuzima Minisante yamaze gutangaza ko kugeza kuri ubu mu Rwanda atakibarizwa icyorezo cya Marburg. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje yuko kugeza kuri ubu nta muntu n'umwe ukurikiranyweho icyorezo, ndetse n'ahantu hose Marburg ivurirwa hakaba hafunzwe kubera ko iki cyorezo nta muntu n'umwe ugifite muri uru Rwanda. Amakuru yacu tuyakomereza mu birezi, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'amasomo NESA cyatangaje amanota ku bana barangije secondaire. NESA yatangaje yuko kuri ubu umwana uzabona 50% azaba yemerewe kumeza muri kaminuza, bitandukanye nuko mbere byari ngombwa ko umwana atsinda mu masomo abiri yibanze. Gusa kuri ubu umwana kugira ngo akomeze muri kaminuza agomba kuba afite 50%, ubundi kaminuza ikamwakira. Tukiri mu burezi, Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje yuko kuri ubu umwarimu uzajya ukora ikizamini cy'Icyongereza agatsindwa kabiri atazongera gusubira mu mirimo. Sitati y'Uburezi mu Rwanda igaragaza yuko Icyongereza ari rwo rurimi fatizo rwo kwigishirizamo abanyeshuri, bityo rero umwarimu utazi Icyongereza bizagorana kugira ngo yongere asubire mu mirimo ye, kuko agomba kuba afite ubumenyi buhagije mu Cyongereza kugira ngo atange uburezi bufite ireme ndetse n'ibyo atanga byumvikane ku banyeshuri. Amakuru yacu tuyakomeze mu buzima, aho kororoka hakoresheje ikoranabuhanga bikomeje kuvugisha abantu benshi aho batari kubyumva kimwe. Uyu mushinga waje gufasha abantu babuze urubyaro, abantu bakomeje kugenda batawuvugaho rumwe, aho bakomeje kwibaza ati se umuntu namara kukubyarira azajya guha umwana mu buhe buryo. Kuri wa gatanu Ugushyingo, ku nteko ishinga amategeko mu Rwanda, umutwe w'abadepite bakira umushinga mushyashya w'itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi, aho rije gusimbura iryari rishaje ryo mu mwaka w'1998 ritakijyanye n'igihe. Uyu mushinga washyikirijwe komisiyo ifite mu nshingano ibyerekeye ubuzima mu Rwanda, mu gihe watorwa byazahindura ibyerekeye iyororoka mu Banyarwanda. Uyu mushinga w'itegeko mu gihe wemewe, abantu bashaka kuzatangira kujya babyarira abandi, aho bazajya batanga intanga ndetse n'ibindi, tukazagenda tumenya mu makuru ari imbere. Amakuru yacu tuyakomereza mu itangazamakuru, aho Scovia Mutesi ikorera ku kinyamakuru mu Rwa Gasabo yatoreye kuyobora urugaga rw'abanyamakuru bikorera RMC. Ni amatora yabaye kuri wa gatanu tariki 15 Ugushyingo 2024, aho hatowe abagize njyanama y'urwego igizwe na Antere Rwanyenge, Philibert Girinema akaba n'umwanditsi mukuru w'igihe. Kuri aba hiyongeraho Dr. Liberata Gahongayire watanzwe na Societe Civile, ndetse na Mohingirwa Ngabo Audace watanzwe n'urugaga rw'abavoka. Mutesi Scovia niwe watoreye kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, aho yungirijwe na Revera Jean Pierre Uwimana watanzwe na Kaminuza y'u Rwanda. Naho umunyamakuru wa RBA Nyirarukundo Savera aba umunyamabanga w'uru rwego. Mutesi Scovia akaba yatorewe uyu mwanya asimbuye Cleophas Barore wagiye kuri uyu mwanya 2016. Mutesi Scovia akimara gutorwa yavuze ko icyo agiye gushyira imbere ari ugushimangira ubunyamwuga ndetse no gushyigikira umwuga w'itangazamakuru muri rusange. Mutesi Scovia asanzwe afite ikinyamakuru mu Rwa Gasabo, aho gifite umuyoboro wa YouTube, aho amenyerewe mu nkuru z'ubuvugizi n'izigaruka kuri politike y'igihugu muri rusange. Amakuru yacu tuyakomeze mu gihugu cy'u Burundi, aho Ndayishimiye Evariste perezida w'iki gihugu yatanze imbabazi ku imfungwa zirenga 5,000. Izi mfungwa zirenga 5,000 ni 41% by'imfungwa ziba muri iki gihugu zose ziri mu magereza atandukanye, aho Ndayishimiye Evariste yatanze imbabazi ku mfungwa n'abagororwa bagaragaje imyitwarire myiza ndetse n'abafite ibyaha bito bito, akaba yatanze imbabazi. Amakuru yacu tuyakomereza muri Colombia, aho abakobwa bari mu byishimo nyuma yo ko muri iki gihugu hatowe itegeko rivuga yuko byibura imyaka ntarengwa cyangwa se ibanze gukora ubukwe muri iki gihugu ari imyaka 18. Ni mu gihe muri iki gihugu abakobwa benshi bakoraga ubukwe bakiri batoya bitewe no guhatizwa n'ababyeyi ndetse no gukurikiza umuco. Amakuru yacu tuyakomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ku munsi w'ejo haguye imvura nyinshi cyane igaseka ingijana iheruheru. Ibyabereye muri Mbuji-Mayi na Lupata bikaba byasize abaturage barenga 1000 heruheru badafite aho kuba. Abaturage batakambira ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barebe icyo bwabafasha ku buzima bwabo busigaye mu manegeka. Aya makuru tuyakomeze muri Korea y'Epfo, aho iki gihugu cyatangaje yuko kiri gukora igitwaro kirimbuzi karahabutaka. Iki gitwaro kirimbuzi kiza kirasisha imirasire izwi ku izina nk'irya laser. Amakuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump w'iki gihugu yatangaje yuko inkunga iki gihugu cyageneraga Ukraine igiye kuyigabanya ndetse byanaba ngombwa ikayihagarika.
Amakuru acuka tuyakomereze mu myidagaduro aho abari mu Riderman na Rusine bari mu byishimo byinshi nyuma yuko bahawe akazi n'uruganda rwa Skol Malt aho rwabagize brand ambassador muri ibinyobwa binyobwa n'abanyarwanda. Na mu makuru y'imikino Ferwafa yatanze ibikoresho by'ibanze ku makipe y'abangavu azakina shampiyona. Ni ibikoresho byatanzwe na Ferwafa aho mu rwego rwo guteza imbere impano ndetse n'abana batoya binyuze mu mupira. Ni nyuma yuko hakomeje kugaragazwa yuko impano mu mupira mu bana b'Abanyarwanda zikomeje gukendera bitewe nuko abana bari amarushanwa yo gukina. Ferwafa ikaba yarafashe umwanzuro wo gutangiza shampiyona y'abangavu kugira ngo hakomeze kuzamurwa impano z'abana. Inshuti bakoze mwe muri kuri KFOL TV turabashimiye, mwakoze cyane, Imana ibarinde.